Tubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Ninwan ra mangi hakerdob ying jongpi. Uba Sanbor Shullai ubadai UMLA jong ka South Shillong constituency harengkat ka jingsenran lang jong ki officer nakatanat PWD lembat ki nongelam Shnong jong ka Shnong Laban haga arpu artari ko banai naitung arajar arpuai kila penlong da ka jingjurip ya ka Surok hapo kani ka Shnong kabala jot haduk kata-kata bat kabala bo jing eru ya ki pait ba nongsong Shnong hakalait kawan. Kani ka jing Shimkhia jong uba Sanbor Shullai ka longru da ka bayakran bat katanat PWD bakan mang pisa na ka benta ban Shna ya kani ka Surok ha ka baga jing lut jing sep kala ban kot hado sa polak tingka AA. Haji sisa na ka municipal ka provision juga municipal kan muka ak ka juga municipal kalong begitu ki air bulb bikiong airlock hajar hakam paun ying pilihan Shna ang pulut san sparang ka pin Shna ang tu baladon ngajing double air people air baka blok ko pile apo compound yang lajong ndre ka basosi kalong bagi shoot benang ne shoot benang ne sulung gi fountain bagi pause patli tengmur kataro ka diga reason ka baduna ban kala penjot penpraga diga Surok ta to ka por diga ji arab jo ka pludi department ngalay arab ro diga emily fund ngilaya wanang ne ngilaya song meeting baka dorbar ngila IT ka dorbar sidong bakat penbena ba yaki try pipe bakin one bakin page lagi jong pipe remre ki pipe ba kim respond kim one mban si nam ta kajing bah kalau don upur arajar pra kan mau ngayeng hang neng hadin bang les lang banias warra daga GCB ko bangi warra manta bangin ya tray ya ka ba kana ga GCB ko bangi lawan ra ka di ka ba lakerpat nagaliang jong konduktor ban sponsor ngan sponsor ni mga ya ga jinglut ya ka ay ban Shna ya ban kebong ban krong ni gini ki ayu badi ban le daga Surok muntah ta to por la kendang ki GCB gini ki pipeline ki jon gini ki ba la kliang ki pipe ki bat mai ki la nang li na jorong utu barim bar usak ku dapo bat nang turu ka blok ka nang ne ka ya to por mban si ni wan da kam don ka response nagi trying bagian wan chaprang during the course of construction ni wara daga GCB ngi kendang yang di pipe jedrong nyai packing kang mengini alat pan ko yang dengan nala atu kapor kilayawan ban atak da pilak ta egaro ngam ki sedang ban mi na yeng ban yawan assemble ang ne ban yawan tim on telah balai ki dukut ki pipeline balai ngakru buat mengang lagi trying ngong pidi ben long capacity should be there la ai na kador bar senong ya pika notification lang baga PA system pim yawan ban response daman tangi lasna ban trip sedang manwan nginginum sngap ya pi nginle nam ta kajing pajung pai ba kila ya dam ma ko por yu bandala sedang ban kling ai packing bat ngatrai mduna ya ka saupo san po truk ka jabo naga nala ki bitor biar ki bitor kiar ki bitor plastik ki jabo kan thai ki jabo senrang ki singkli ki berni do bilat ki blanket nang ne borok ko masaw pok truk ye libret marten daga mangsim permission na poko municipal bo mentap ya keno ya na keno ya dor bar senang keno pludin keno meli mano libret ba penrung bitor kiat bitor biar daga berni daga sengkli ro hapo nala tato hat ki por sisin ku plai gini ki paya ila dung ki paya ko tung ila packing hadrong kila ku la da repair daga nala to por kala aja ko ngila ai instruction ru daga ba hakapor bagi sedang beron repair bagi msha asu bapin od di pipeline bapin od di ban Shna ya ki air bulb hayeng laga tena kalian ngajongang so ban ai kublai ba ngila long satisfied we are very satisfied but come from we congratulate the BC bros we congratulate and it'll be recorded in the proceeding of the Dorbar Shnong Laban the novel cause that you have come forward to contribute to part your land free of cost. Mula IA ya kajaka free of cost namanta ke interest not for their family but for the entire Laban and Giltar Laban you have parted of your land free of cost. Haji siya agad na kajing Sniew jo daga Surok kadai ka ba lengkap pakai dorbar Shnong gilayo komplain gila pun siya nga ginang Shnong gila kita ngilai dan kibat ngiyay meski teladan si benai ngila discuss through but ka peludi
badiba karmoda yang engineer nang ta badiba litep ibalong yastan engineer ba hujan ngalal hapor bayan ting la elit jadi berdin discuss kalian jungo te kalian jungo ya kajing don kamban maramot yang ka surok te ka sulong bakane ka gane ka surong kalau mendai su ban le tang ine iba ban su maramot ka tukane nilai decide lang jointly baga dorbar chunong bar ka di department nadu sibnai menchua ba hadin bakilayawan jungo angilayo ig report bangi di ban le na sundon the entire stretch ko na do nang te na lat mo pun na beli don ha do ying jong glory mai bagi om mentaka tang hok ngat road te laya plan gum tu te namar bakane kalong ka emergency case na kajing kebong jogo te kalong ka ba mdon hapo ka sanction kamdon hapo ka sanction te pelati biki kontraktor menta kalong ka ba ba pin ai jing tre gim tre nomor biki latip kamdon ka sanction ka ba ban yo kontraktor ten re da jing start jong ki degi engineer kumi balit te bi bak mudai tingi soban ai kubleiru ngalayo ya kilaya request yang aro ban yakran yo way nagi produk jogi do kontraktor ba blue kongsit dalung paring hadin bay ba blue kilaya discuss ilayawan ban yakendu iyong nabenta nga kung try sinong nabenta ka haba pilaya ong mlele nga sutu kabil nga laban yo dagi snem maybe arsnem life nem marbakam dan hapo ka provision kinang nagpludi wala da try kumler kinang haba duat fund maybe nag contingency fund nagi di fund tenre kataru nomor ba usaw yangi usaw yangi wong to nga kloy nabenta ka jing bahagi pagba wat lada haji sisya kana ka jing try ka de ben try ka portelang Porbar yang maga beneng, nrai play man kasih kejing jurjong slap. But in spite of that ru ki atem, nu konduktor atem banle, yang ini ki artwork ban kli ki slap kum tanang ter. Te ngile take up ya kan ni kam, but kalami ru akot kubur. Na kita ki baju nang tangkat ho, ki bam jumi, ki baju ho, ki baju chong hajing tia, ki baju ho haki social media lan hekot kubur. But dah pikir pada kikum hana ngapur begini on inspection begini jual. Kum kita gini kiai. But gila ai kerteng, ha? Kim jumlah contribution ru. But kador bar sedong ne, but nabat bagi department ru. Kita don kono kecing jong ki berkut pipeline bom don yu kisong na jing tia kipun yo MLA kipun yo municipal kipun kim jumi ban tho kot tho sai sufun. Kalau kecing jinang tangkat tho baka gentho. Ndak kim tipat ya ke ground reality. Ka umru gilas ki baju yo de ba man tangala surplus ko num surplus ko no man ba pli ka to ko pi out the fountain ha arpo 100% ka tu chbo surok ndala sedang lihat tu sistem ka to ko leakage ko kala le ching jong kila nang po ndala ada ya ka kam na kata jing naga jing tim jing telayang ini ngam tik abang ale jing ba hadin lai tio bala ada pakam dala aja kita ki improvement yang tai magi ibarai ku beli ora mitai ora so jayeng te ha te ga bagum tan ongum no te na kata kadau ngong ya pi ka ba ban gentho kana ka basuk dayawan de mendai beli akut tangka gentho kam politics eru ayo representative ya ground reality pi gentho ka bumut to ki banang bergentho ki di baklam kam jam. They doesn't know the ground reality. To nang yai kan tho ma pisi ngite upai ba utip kai ka bangile bar ha kapor kini kinong kan tho to ai ba ka kubur kan le chiki kinong kan tho agi social media lana ti complain ka bagili ai ndala ada ka kam la sibnai ka kam la senang bania decide kira menin si sopat bagili na po dan mana bukan chat politics bani ai ka complain dala poi ka train siya dala poi ka rel siya po Kalkata kisenang berwan tiket te ai bagi kini kinong konto mo nginginum so ye ya kata tenre ngin tray be ya kakam but nganga soban ai gawe ka jingkentu ka apil to kita kinong konto la lagi seng balang na ki riusimen pikamamun during the natural calamity man usnem hatu pilaju ai ka congratulation ya ka pludi department
dang man sim snem kalan slide hagaba sanmur kimin sembreu kila yap hangde hapo mau nei kini ki engineer shibaji mstep napo ka pludi department napo ka municipal ki haban ki claim shot ya kabjat ki haban one ban ya wara ki GCB kini kita ban dia kle ka police department ki home guard ki paramilitary bang dia khat ban ko je kondo ban ya le ban yarab ban saya ka yang kibat diam kiding bagi hap kiding kala blok ego surok kada tahu pludi arbaji labi je mesti kiwan wara ke GCB ki phone yang iru ni phone ni perlok GCB ban remove kiding steng miet ban ot agak jur sang slap bagan blok ya ka surok kum kita natural calamities ke baja keleng atu kilaju kun tho ban ong kublai pludi nayong kublai emeli yang am kam kublai dorbar sedong kublai police department kublai municipal menjudan kijing dia ki ba steng miet ki ba bun ba mentale bejur slap what will happen ni should why you blame on jai te ai ba kana kubur kan le chikit kan kon tho kaba kekantian pareng gong little knowledge is dangerous what yele politics tatip ya ground reality what junang tang kan tho de ban yaro dari nang ne what jumilin tang kan tho to ai ru kijing yaro ba pintip what is happening